Rano jutro, drugari. Evo nas u Novom Sadu, još 3 km do igraonice. Ozbiljna ekipica. Doktor Mare došao da iznese 100.000 iz Novog Sada. Dota Mafija, Lake, Lazar vozi, hvala mu na tome. Iza mene najjači Zemunac i Mihalj pošao kao moj coach, jer jebi ga, kako ću drugačije da me posavetuje malo za iteme, za šta ćemo, kako ćemo. Pozdrav ljudi, jeste uzbuđeni? Ja sam došao da pijem Heralde, brate. I uživo i ono. Dobro. Ja sam lopatu spakovao ovu mini što se rasklapa, pa ćemo da vidimo, brate. Šavljenk. Tako da, eto, još malo smo tu, pa ćemo da vidimo kakve igronice, udarimo neki klipić. Sve će ovo da bude onako kratko iz isečka, pa hvala vam ljudi na pažnji. Lakija koji je velik MMR kapiten, a veoma mlad, i za sve ostale kapitene i HR MMR igrače, nemojte da se nervirate da puno očekujete od ovih lov, znači ekipe su iskombinovane, nije više kao MMR što igrate pa si u svom poolu, nego je sad kao nekada Dota Liga u Dota 1. Najjači igrači s najslabijima i tako u oba tima. Znači, dobra komunikacija, dobra raspodela. Šta je još jedan veliki faktor koji utiče na to kako će cijela tim da vam performuje? Da dobro podelite role, da skontate koji je to draft koji vi možete da odigrate. Ja zatvorio. Da skontate koji je to draft koji vi uopšte možete da odigrate, koji su to heroji, koji je to tempo igre, jer bit će svega i forsiranja. Sad, za to imate jako malo vremena, zato što je best of 3 single eliminacije. Što znači, taj jedan game se povežete, skontate, ako već sledeći game to niste uradili, možda ste stvarno bolji tim ili bolji na papiru, ali ne znači da ste pobediti. E sad, od toga šta je na papiru? Slični su celokupni MMR-ovi timova. 800.000 razlike. To, ok, ako je onaj bottom igrač 1000 rank ili 2000, verovatno znači solidno, ali da li je sad Monty 13k, Lucky 12k, nema tu verovatno puno razlike. Možda čak ima više razlike i kod rola. Sad, zato što postoje puno tih faktora, to smo, zahvaljujući sad i 2025. s ChatGPT-em, smo napravili te breketi šešire iz kojih je on random izvlačio timove, ali random po nekim uputstvima. Pa se onda gledale su se role. Pa su role determinisale po nekoj maloj kvoti, MMR su menjale, da bi on bio približniji. Pa je onda MMR supportova preko 5k bio malo smanjen, a ovih korova pojačan, jer nije isto ako dođe 10k BBZ i 10k Lucky koji igra peticu, trojku, razlika je u impaktu, velika. Malo pre sam vam snimio, pa nisam pustio rekord. Evo sad ponovo, ovdje igra Dešonova ekipa. Dobio sam ulti. Game koji ne gledamo, nažalost. A ovdje su valjda počeli sad polufinale. Ili nisu još uvijek počeli, čekamo. Tu je gluva soba unutra, gdje se ulazi na karticu, isto kao kod mene u streaming sobu. Ova 5 računara su slobodna. Dole je ludnica, pije se mnogo i dole ima još jedna posebna soba sa 20 računara. To ću poslije da vam snimim dole šta se dešava kad bude polufinale. Ovo je kartica za streaming sobu. Ring light iza green screena nije neophodan, ali zbog senke se koristi. I ovdje imate odakle ja streamujem. Tako da, fenomenalno odrađeno. Evo nas ljudi dole iz druge prostorije. Ovdje je šank, zatvorili smo pošto muzika gruva i mnogo se pije, a ja sam alergičan na alkohol, to znate. Tu je veliko društvo, zezanje, ovo vam je donji deo igraonice, snimio sam vam malo pre gornji deo. Moćni računari, čuveni Mirc, najjači booster, heraldska rabota i tu nam je booktop. A ovdje su neke medaljice koje je on osvajao, sad je također spremno, pokazat ću vam posle na live streamu medalje za sva mesta, fenomenalno odrađene. A ovo su neke njegove, šta bi izdvojio onako iz Dote da te ono baš ozbiljnija priča i pa znaš kako ukratko. Ovaj, iako je mali pehar, to je bilo prvo mesto Belgrade Gaming Festivala, pogledaj, to je 2013. godina.
Znači, Buktop Baja, Grizine, Michi Gogi, to je taj jedan kao Ancient team koji je nekada, da, Fnatic team, tako da to mi je jako drag, zato što je iz tog perioda. Onda, ovo je nešto što su, ovo je League of Legends, što su neki naši igrači osvojili. Evo vidiš ovde sa svim tedningom, jedinim srpskim igračem koji je bio na TI-u, Lebron i Boranija, to smo Belgrade Open osvojili 2019. pre korone i tad smo se kvalifikovali za turnir u Kini, ali na kraju se nije održao zbog korone. Ovaj mi je izuzetno drag, zato što sam po prvi put 2022. sam kraj, igrao sam offlane u nekoliko gameova i u finalu kada je bilo 2-2, peti game sam igrao Enigmu i pobedili smo, tako da mi je izuzetno drag ovaj trofej. To je bilo protiv Mixe i BBZ, ovog, kako se zove, Makedonac offlaner, što je igrao sa Godkids Mixa i ta ekipa, Seo Kalaš koja je sve već igrao. A ovaj mi je isto posebno drag zato što je najveći, zato što je ogroman i na njemu stoji gomila nekih medalja. Jesu medalje posebno van pehara ili? Da, to je bilo u Zagrebu, najveći turnir ikad na Balkanu organizovan, a ovde su medalje, ovo je medalja sa tog turnira već da je bilo Bad Fury, što smo pomenjali sa crvenim, onda Dota 2, ovo je bilo u Crnoj Gori turnir, ovo je neka iz Kantera, iz Šafla. Ovo je od ovog zapravo, više ovu medalju ne znam kako nisam znao da imam, to je zapravo od ovog pehara. Baš su odrađeni, Adria A1. Ovo je jako zanimljiva medalja, vidi sa malim ovim Dota znakićem. Matrix Dota 2 Challenge, to je bilo 2014. godine, znači isto je bio ovaj Shuffle turnir. Igrao se u ovoj igronici koja je tada bila Matrix, sad je postala Level Up i da vidimo, ovo iskreno ne mogu više da se setim, treba li se podsjećam da ne davim i ovo je isto, tad se zvao Buktop Dota 2 Challenge, kao što je sada Mare to, Universe Challenge, isto je bilo u Matrixu, isto je bio Shuffle turnir kao i sada, pre jedno 10 godina, tako da mi je drago da... A gdje mi igramo ljudi? Ko igra sad ovako? Tako da mi je drago da i dalje postoje mnogo ljudi koji su dolazili tada na šaflove i opet postoji mnogo novih ljudi i što je tvoj stream veoma doprinao da postane mnogo gledanije, to mi je izuzetno drago i želim da se što više ljudi druži na lanovima. Slažem se, fenomenalno iskustvo, puni se, ljudi igraju, igramo treće mesto, finala je uskoro za 10-15 minuta. Interesting to note, this is Andy's third consecutive black belt world's final. 2022 made it to the middleweight final. Last year made it to the medium heavyweight final. Now he's in the lightweight final. Evo nas ljudi Baštica, prelepo vreme. Tu smo, bivša Matrix igraonica, ona je 8 meseci sad level up, tako? Toliko ima. Tad ste uzeli i evo da vidite i ulaz. Znači, evo ga ovde logo. Nismo sklanjali Matrix Gaming da ostane stara vrednost. Jer ipak je ono legendarna, kažu, Futoška 1 i unutra je jaki gas. Ovdje ide moj stream i gore isto. To vam je to, ljudi. Nadam se da se svidelo i da će nam doći ponovo. Krenut ćemo od podela trećeg mesta, tako da... Idemo traktorka! O, traktorka uzobat! Ajmo dalje. Nećemo se. Za Lakija. Za Lakija, brate, može. Bravo, Laki! Drugo mesto. Drugo mesto. Hvala.
Okrenuo sam zbog greška, ali evo je. Veliki mi. Ajde da podelimo lovu, brate, svi mogu s ovom. Veliko iznenađenje. Bravo. Oba igrača još Čestitamo. kreativ lik. Čestitamo. A sad šampioni! Sad šampioni naše probe. Opa, koverta, vrat. Marez, koji tim igra ovaj lik? On, Herald, brat. Neće mu zaboraviti što mi izbacio. Bravo. I nosi kač medalju. I organizacije. Jaki Mircovi, brat. Jaki Pukovi, brat. Čekaj, slikajte se tamo da bude baš logo. Nije muški žabe to kaže, nije muški. Vidi me logo. Vidi me kod logo. Uvijek je taj Jagger na tim slikama nekako. Bravo, brat. Čestitke, brat. Bravo, znači. Vraćamo se za Beograd, toliko turnira, fenomenalno je bilo. Ostali su samo najjači. Lep je ovo znak ovdje, ono baš jaka egzibicija novosadska. Preuzeo me Aleksa, pobjednik, šampion. I Dima iza, samo pazi da ne izginemo, brate. To. A ne znam da li se Dima vidi. Tako da... Nebitno, Dima se nije ni vezu, sve ću da vas umem. Toliko od mene u ovom vlogu, ljudi, hvala vam na podršci, pa se gledamo u streamovima. Pozdrav svima, čao, uskoro BG i spavanje posle 18 sati.